Robert Kabonesa wahire kanisa ya Agano Revelation Healing Ministry taka nagira ngo akahe kanisa ejo kombekaho kanisa kire kace ubwe barukuronda hibaragitware bwanyuma ya Pastor Bishanga Agano mukama we kanisa ejo kumushaba konka hatungware miro mu itaka rye wenu kahwa uko mwaka ndeba barita amatafari na n'umusenyi nababuze numbika ubuntu wenda kumbika si itaka niryanyu wa mukarugura no hasi tukarugura ni nyawe sikana abatirize tukakora ubuhandike bwo kugira ngo nabatiza Mbanyuma Pastor Bishanga na chairman w'entebe yo kubanza weshicwe keci bakamuhe candikwe cyo bamugizire ngo kikabane kigamba ngo bapangise bitwi yabire yaheza kutaho umukono yamanya ngo kikaba n'ikigamba ngo bagoreze. Chairman yarite kitabo cy'abakanzu ati uko atutirize twendo tandikira uko atiza kutwenda tukumwanya mbyatykanta kumanya kwandika ati we nyoni nza kwizuyote ka izina ryawe ubwo ni chairman izina rita banza nareba babeba sayiningira ndagane tubarkwera kangu akaguza mbirikaho aromze imba mweta binta cyenda Joseph ni vice chairperson mwikaho mu kuza ndokoro tata arukuzita atushaka kuzita kariyari atinyebyo kintabu ntikashika karenda gane rukwereka maho kasayiningaho ukoro tata arukuzita mzee yaja unjumwereke ndagano kujumwereka yaja tumukono gwanje na nizina riryo nkerba babatire bakabatiwe bintagenda Josh kandi mzee imba mweta bintagenda Joseph. Enshongezi zikija zaikowa RDC kandi aha pastor na chairman bakicereza ngo tubakagura gitakedi RDC nkwe kubaha ameza 5 okorwa mu itakedi konkana hata baceremiremo yogo ruciko ngo Pastor Bishanga amara imyezi 5 ari kwetegura namango imyezi 5 kweraho ninja kutunga ripoti pastor kwirita karya abana abamafuzi mbwena hamuheru kunjire kubandi yaho ndeba abana ne bagaruka ndebishe nagaruka hanyuma uko mushija atutwira mu koti twagambaho na Pastor Agano Bishanga enzarwa ya Tanzania kandi umukama we kandi seri kugambwaho kubere miro mu itaka kandi ibi nibyatugambira hasumu cyenda kugenda mu koti twata kukigambo munonga turinda kumanya uko cyarazamukiye hata ba family amasiko bagino mu bebembezi okucungura itaka ryabo amakuru agagasha kwa rusunu wamanya